Yo por pese tau tai ya e faiva ma jiute nga luega fo ya e bese fo o fetalo lo inga e fianga i leaso ma leaso malol fo lau malol fa toa malo afu ai la umo ile anga le fa so lo tato matai sili le langi ya i lo to soifua o fa sopo mai ya moli o mai le tua ya ila de tusinga o le leonga o le puipuinga ya bese fo le tapua o hina o lo to soifua ya e pe o upo fai mota e masani ya na fai tau fo mai o malu tau o malu fau ya o malu fo i le lofa tulu i tau i le anga de leio le tu ya wale ne yaso o le to yaso fai ngā ruenga o le fai tau aso o le au fai ngā ruenga le maloma tanga te fai ngā ruenga mai le mātou tūlangi le mai le aso ngofua anga i le aso freile wa le aso freile aso toru se fulu o le masina a mato le dei sanga ya January ka fio lai ya e isi fai kau fo mai o lo ya January uma lo January ya wa makua fo kau sanga ya o tau sira le vavele o ya to ya o tai o tatu fa to fa fo ya January la to ya mo le isi fo is ful lo masina si longa fo e dos ful lo masina fa to fai tau fo ya fa na o January la to ai le o le suafa le o te fia e tau lungo de prokalame o le suafa e amata mea ai le tatou prokalame e fa sifo ai fo i le tatou prokalame ya o le suafa marumalo o Yesu ke riso o Yesu o le ola o Yesu o le amiotonu o le na maliu au ina mai e lona tama ina ia lave ai i tatou ina ia le ia se siefano ai tatou te toe foi ya ile ola fa va wo ye tapena ina mo ila do we fa tua ile swafa o Yesu ya o swafa la na o te fia fa talofa ma o fa fe lo ye twai ile pa ye ma walunga le opo tutu ma le mari o lasi o Samoa i o le tafa te tele mo na tafa fia le fo wo pale mai fa va savilio au loloa fa va savilio au mamao ya ole o tuta itanga i lungo de programa pe o le tala le folonga ale ainga malosi ainga sa tonu mofono ya ile famaoni o lo tato matesi le langa to o na le asiata ya ele ase si urupo o aulele io kai lo ingi si urupo ai lo fa urupo lo Toalua ya te fa ya io e te aulele ya le ta maftanga ai aulele silsilia ya le tato urupo o le tota ya io ya o te fia fa o le tato tua ya e me se fo io le tato wa au nanga moli e tuai ni mata upu fa wau e langa mele le tuai ma fa ma ite ya fa manatu ya ma toe fa fang ya mata upu a ona si la fia mole i loa lo tato ko tudo mo to si la fia ya ole tautuare na o lo fai pea i le aso ma le aso fa tai ai le lo fo le do normal lo si fa fo wina aso for ile ia o to si le fia o le aso le o te alo ai o te fai fusi o mai mo fai suki mai le aso ngo fu tau le aso tofi ya o le aso for ile la ia o te ofu ai le la e mana ia fo i o tatu alo mafti ya ai se le mai perfusi o foi mi persuki o se o so atau ya ai fa tai ai o le fo na tatu to e lau lua fesira sira fa malo atu ya te auto u malava tamama tina matutua a fe fo ala fa malo ngai to ina matama tina matutua le laki mai le sikisengi voi le akako malo lava le say welcome to our Aotearoa talo ile tua wa finally wa enjoy o to ma sele i se ngā ruenga tele sa tau wa levan ka unga ko pale lea whamunianga ya ai uyo lea ya ole utato to ai tonu a talo fatu ya te auto ya ile taimi mua uto malanga mai ya pa fa pe fo yo mai asiasi mai lava telo taimi ale fa to asitseni manofo mauloa fa talo fatu ya ma fa malo atu ya te auto uma ile nei vaenga o le afiafi ya ona fasifola ia o la u fa malo mala u fa talofa
ia iso o se tangata e fia i le nei porokalame o le whaftai nisi le whamanatu mai fo isa o le tua ale o le sunga ia alama Yeremia po na ulo ulu alama Yeremia o se ona tua ale o le sunga le tua ina ai mo o to uma runga le porokalame mai fia le nei porokalame o whaataro whale mo e whaftai tele whaftai lo lango whether pe e ke comment public pe e tele comment public mai e le afaina whaftai wa o loa wa utalia ina fo i mafua anga le lei e te tau wai le si tangata ona le so ona lenga o kamali anga o ka kuso le ua makua sai ngingi i ngi kangaka le la foi le au manatua ile mata upulea o tele i o ina ile mele o le tatou tau mawhai e tau whale anga le tamali anga le tangata personal o manatua i lava se e vaku sa ufaukuanga ma sa utua lalo ia hau tau tele fia ia te au tau ia tatou uma wera pe tatou te vaenga whaupwhai wera pe tatou te ainga pe tatou te fans fo ia le tatou porokalame ia wane i o tau lofo ia si atamala na whai porokalame e watu sa oa le tu lalo o le tala ia a whape fo ia tinga ia oe ia lono wingo a tono nei te awhiai o le ale wingo o lau tala e wo wa ia tu fo ia tatou a tatou o tangata wa tautu le issue ai wa tatou o ka alo le kingo pia upe masangi ai kanga kai e masangi ka alonga tatou ta alo le polo ai tu ia le tino a fai e se si ka kaunga nga koulangonga so nga leo le melea mai le ko akele o kako e te tauna tau mana ia sa utu ala lo atu lenga e ao po ai ko ke va vai ko le fainga o io a tu fo ile fainga si pale mia fainga o pai mala fai wa ku uma a wa ma ya au o lo la langona mala wa ngani o te tatalo atu o wane i o tatou pei o i latou o lo faia le mea lea orka alo kingo. We can do better than that. Yeah, o le whaasoa e watua whalo i tele wha mole ia le winga fui le winga lautala a ua le heilo se isu ia au ka vai akunga ua sae ngingi i mai ai ma la vea fua whanau, la vea relationship, la vea maisi, I don't know. O ke lelo ia autou, po le aso tou ai a jau ia. Awana i o tatou mo maua lalo ke le e pei o le o aisi kangaka. E hau te tala noa atua o ia ia ailo hai sisi e tāua, o kei ale ai. Whafoi mai ala o kala ia kia. Ai, tau te vai e te umala o watu. Le ai maso walu personal. But I criticize issues, I criticize people according to the issue. Le anga e le separate le issue, mer kangaka, ore kangaka, lai yei le issue. So a faya la le criticizing a kako, ma tofu le media. A professional ale fainga le criticism. Yeah. Pe e fateta inga. E mafua o nga uku vai lua ma o criticizing ale attitude a kai ori kua ngai. Tu lou watu le epa. E mafua mai. Le anga e le whangau mai ei se wharofangi. E le whangau mai ei se wharofangi. E whangau mai ei. E whalau e le fua lau mai le valeo le pare mia orko e ngangu. Ai le whapea. O e le whapea foi le ngase se le apalainga o le sentence. O le whai upu ia. Lai sa o le aanga o le whai upu. Wha mai se ka ngaka mariliu. I le whalavelave tupu mai nai le mata whanga i pondai. Po ole ala le broken e sau wai fafo. A ole ango fale ia sa ole mea lai whau iai. Ai ua whao ngai ko inga ma mea. E whaavevesi ai. O ngō mai e lolo le au fia popoko ma le au popoko. Ua wa aima a amu wai kusa ole ngofo ia ma kuku le afi. I le vā o tangata le leia o onga ma le lei ngangu. Mangai kangaka kamwhai ia pe kako wo ia nganga whala wa ikele. Ua ngofo loma ia ma kawa vai le au popoko ma le au valea pai.
mafuanga la na a matoutango fila makango asiaka mali akawa e criticize. That's an issue. It's not personal. Ai ako kango fila e fai maia. Onga ko kango filola ia ko ule issue. Which is okay opopole au ia ha use o kamas. O kamas sangi ngi me kiro ole akili ma losia nga ola kaukua male onga ma ola ma losia nga ma ko iso e lunga me ye ko ke le issues ye corrupt ai malape. Ai o foi tuol fa sole nei o mo wele la a matale nei. O si kai me ko ke ko ule issue ai ma ko ai vange ai lunga halua ya o relationship o isi mea I don't think that's right. I mean, I don't know. But to me personally, I think wa ku ulale maka upusa a wa fanga ese ale me oya. No vai tu o fai maile posta. Fai maile foi lele wa afkai gele yo ko ela kiki ia fa tai o puke la kiki o fu ya so le langa o kere kiki o kere makua ko ke makua mawa o kuwe kia o vai tunga o fai maile post le status al tustala le o Maina ala fa ka kau mai ama ua mali atawa lau mai ai upua ngai o le valea o le popoko o le a o le vale o le a ma le vai lau mai le fuki kalo o a uma ngai mea mai o i le au te whai atu ai o i la e tau te tāwa vai e se ina i loa la le tangata poko sao ma le kangaka o a makua ma fia ma le whavalea ua lava la tau wanga langa o kalanga Yesu nga whaailoilo yo nga so by their fruits ye shall know them. Mai. O vai aku ngale ambai ngai rungo le poster ke ngelea. E sawe male upu palau vale. E sawe male lau vale. Ya, aro ko to isi sila inga u kire fia vakua i lunga e waste ile kai ke le vakua le foul language le e oki le ngana. Ala na le no fayetu. Ai ko ke sila. I'm not going to go down to her level. Olha le wingo que vai akuai. La ule la ku personal. As much as okay loa. Le ango ai o nga lava kangaka mo nga lava kei. Le meli mai. Maka u mai mea kau personal ya keia. I'm not going to do that. Peang ofek. E ku maua le fasingo manga o le por kalameringi. Ele I whaonga inga ma reisa o ele akua o ke sau e lau o ngi ponga mangi mea nganga ngaka le ai o aua mea lililo lo wolanga o mea ngar mea kau oe mea ngai ke salamoa ya o he rumo le akua ele se mea nga o e lau o kufua ele o se whamasingo a o le racinga to reveal corruptions pawanga o la focus e faisi mau alunga kele o le focus al prokalame ngai o la o focus mo fainga malo ma issues ke kele maka upu ke kele e sila fia ma pengi fiki solo aire ko kele o sa mo a o me ye ko ke ya o la o na tu alalo na yo uso tu fa fine matato uma fa sala lau le au fai post ma me uma fa penga ka ko ke anava tau fa Tasi na o to tu watu o le tu la lolea o la to fa fangwa le mo tatou ai o ke le fa ko ngua o kulo ia manino ai la to fa fonga a o le fautuanga a siata ke lo fo se fina ngalo fo le narsunga le atou manga kuala ngor ka ko vanga fa upu fa yo le fa tua ile tua a vea fo ngi kausanga ia kangia ai ile tatou ngana ia kangia fo ia tatou mefai le fa tua ile tua male Samoa wakasi a bala lau vale baila ko male lalo langi mai ke se kalia ia ile file mu e fankala ngol issue a ole tatou fa nga ina lea oni o isi kua nga yo kangaka
lau vavale iai makulanga penga ia. I don't think ya wa yo tele tadi ina una mea ya ai la foi lana ya maina ole ha ule tadi atu ina mete kusi mai ai ma kulanga uma paula utu lalo mala utetalo fa ale tuangane ya te oi talo sia le fa moyo sio Toalua or kakalo nga talo sia le fa moyo sio Toalua ile mea le u fa malo le tu mawai kalo sia ia hawo manu le ngai ele se ko pule inga ia fo ile le hawo mala ai ele alofia fo ile alofa e kafili ai fua me pio nga la le wingo from talanga to fa fengo fia tu lo tala ele amaya fo ka ko kalo ia hawo mangu e fai ufi ole me sa o tonu fai ola ngakala anga o if I were you tau fasi low lava le meo le kala la solo fo ile le rungo mea ia ai Tapuaia ile le matalo sia le fa moyo sio Toalua le anga ile mama le meo le tangata na te fa la taina le malo ele le wo karangoa ku loko fa kuangange aku ia ki oe e ke ler ma fau pa fa wa ile ki mai lo ma fau ma meti ma post o wing ola tala ele le la ule ka ua kua ai alu su kala arkus pa ia la nga fai ia yukar fa laka ia se vanga u kango se si meli mai runga i se vanga u kango se meli mai ai leanga ole mea kongu a fa maongia le solinga kula fongo se Toalua o yuka e fa laka if pe a fa maongia la nga kula le e ku lo koi ona tali mai la ia po le hale kala kuspa ia la nga fai ia yuka e ka ngaka nga fa la ka inga Yesu la nga afua le mele nga fai pe a fa maongia wa fa laka ole makanga luenga leo tulo ole matanga luenga la wa lunga le mai makanga luenga uma e malu ai le ku le la nga la inga ese alo ko fa langinga o malu ole malo ele o ko ngi mamalu ele ngi mamalu menga o to o malu ole malo ole ale winga ele aver nga falanginga e o official pale mia e o official so fo malolo inga vai e ka kaunga ho walanga e o so fo malolo inga or como fai ko e mo malo sirkingo e o makanga ruenga o aonga e o makanga ruenga malava ai kasi ar makanga ruenga e avele falanginga lea malu malolo no winga o so fo ma mato wola o kanga kai feo ai ko kongo re ku o Samoa o lo malu kia physically ia au o leo ai a fa pela ya nga ir kala kuspa ia mo me se sir kala kuspa ia ngai fa ie ai a fa pea o ku ai nga malu le o le malu ko kongi ku pekele er malo along er malo fealu wa iso le ave kai o le ku ko si ikia longa kulanga ai o mea ia nga ke faia e fa alaka makanga ruenga ia nga la ke faia ko ina la ne te faia tuai le o te eva tu vai mele ka o lo kala ngod issue mele ke o la ku loko ke o personal I'm not going personal yet oi ai ole tu wala lo la vaia kai ya la lo le ya la inga sa umang makapu ai fai vole fuka kapu no se fia le tu ole uta tapu ia o manu na faiva ai silion o kapu ia fa ali la mi o kongo le ku awa a fai fa maongia ole a mi o kongo arusa oa ko fu le pui po fia kongo le tu o fa salanga e tau no ia io na ma ka yo ruo ngo foi upo ruo fa ta uma ko ile
ka ko malolonga mata yo luono na fa upelu fanga sa wat e alu lava le tali o le tangata e pei ona tusia ia te a o le tangata na te faala taina le tali o le tangata o ita lofa ia te ia e le lei i le tangata pe ana le fa nau mai o ia kala Yesu e le skala asiaka ai e fa kusa le kanga faalaka ia ola ukala nga uke vakia ko finge ya ai so ia ke fia ke lau valea manga mea so ia ma so ia te vai ma walalo ma e fai mai olea ma lea ya tatile to fai atu ai o fo ilo fisili na fai si pale mia ya ele se matua ma wale o gg ma le o sisinga ai vai tele hang o ke o popole ina me ele taua le na vaenga taua aua tatou te taalo le tino taalo le polo io faingi fesili le lei faingi fesili anoa o le winga na ma ele ai fa malulu atu ele ai ia ala mafia fa kusa ku fuangi ma fesili nga ia me fai o le makua fa mai mau kaimia tulo vai ma wale ia ma fesili ma ele makele worry pe sa upe fio mai le fio ngar komisinga ilunga pe a mafia fa fia kalangoa le pale mia I'm telling you, afia faya se ma vangol para mia ale ko kisi le mai fa kana ngol para mia. Yes. Next week le la saidi se ma wo fo ya vango mali at ole ma le fia fa kana ngol para mia kulo. Hele nga tu le ma de respecting va tu le vano. Au ke lo esilia ku le fia fa fo fonga o sa mo a ko e o HRPP ma auto uma. Esilia ku ko fia fa ngolongo ma fa kana ngole para mia. Wo fo ila langa ile fia ro fa ifo fi sa wa. Ele fa por kikia fu yo o mai ai le yesu ele o masuia lau ata o lo o foringa la le ya o se kasile o vaila au lo soifua fo ile le fa matuangata ale se aminga o se kasile o me ko kia po so fa ile e ke makualo e ke makua pe wo o se furu wa ke ke ka o se furu a maka ku lima pe ka usanga nga ke lima lo pa so ro ko lunga o se furu ko lima pa so ko pe wo ko a fo le wo o mangingo o me la ai wo e ko fifi se mea e ki kira ku i kala le ka mo ki mo ke ki kuskala ya pe ai se ya e pe ni kamai ole a winti ia pe kamai ngamu ko la ko me fa sunfly ole me ve sa ila san tu sai e ilo tama fo tate nau le professionalism fo ile lo nga ruenga matulang ai atatu attack issue ko kio issue to le ka kari o mai nga ko le issue ai fa sanga mai ya de lo la o le tu ai nga tama matu le wa ai e mo ke lo ai ke lo nge me langa fo mai sikala o ka wa fo fa ko aka o mai nga oi ko ya ka ya mai nga oi ka lo fa ya mai au ke lo ke fa e ke ka kala le mai kai longa wo fa nau ya go amaka kuskala vai lava kasiva fikulima oh my good boy sa vai lava pe que vole o walo i lungo le kio me pe ya kasiva iva ongo iva lima yo mainga e ka ke lungo le kio la fen nga pequinho ya le wala ale minga la tatala e vai foi la so sorry ai o vai fo o ke le sen mai tangata ya de ole video fo ya vili mai fo so le ka so le of tele mai tu vasa oi ya ka fa ele nei mai tu vasa Elvis Molly ya me so for tu por tu si fo amlianga o ke la le vili mai so nge wa fa longo lo ya ku vasa se me le ya san no ai vili mai fa mai e vai, vai, ele, 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 ele,
o si tamai titi foi lele faso mai a sai foi lele to na pa o mai la lona talinga o kasi o le lo ke aka fa o ke nei mo wale la fa to vai o sen mai tanga tane o mai o le makua ai koe o palau vale mai o kasi a oi e o fa lo e o le meton wana le tate mana oi sei palau vale mai sei palau o nga ka mo foi fe au le makua kele wala ko manga ia fua ia le langi ia e Laitiiti io so inga langi mo langi e ka mo fe au mo ko long ko fa ma ngo fo fo le ia pa longo foi langa ia sa winga malanga mo ka ia fa o ka la kuskala fo ke fa ko ngame ia ka te sau ke fasa la ora fe nga peking o minga ai o nge ia la ka mai o pai la fa ma fa pa o ka sa wo lunga ia jaula ia sa le lisa no nga wa ma le levo de tato to te ia ma wele to na ma tu fa pena fa ma ta osiatu wa fe mai se va to sa utala ia isi tamaititi le o te vai atua a matana na e anga fo ilele ioi e te sue seek attention seeker tu solo mele le la fia la tu ule upu le tua ai la esau te fa wa upu le o le laufa o le upu fa sa mo ai fa ngai le sai tu sale la e fa pena la e laufa solo tu no ia mai mala mai la tu ul me sa o te alu ina ia fa ola ina ma fia ni nganga ya oi ai la e ave se ina le upu fo ile le tusi pa ia fa mai o tele isa we va tur file muor pel ele leila yesu te longa e uma enga ele I tu lo wale ngana ele I po ye se sion kadinga tu lo ai o le mele la su e o le fai fili fo ile le o ya ngai tangata taru wailo le steipe o ila lane e te tango e tau mo fai ese au meranga ke kau mo fai ioi o vo tele ta o fai au ele o fai au to my book ele o fai au you don't earn that o le more attention seeker ele o se apo ai o mo tona to o me ana tau o to ia ele se me la to fai mai fua me mo te tau atuani fai au se tasi mana mea Malala le winga la tala lu te fai tuai ma o video o te reto e mai mau I've explained le winga le tau ma le mala malama sai ai le tala le asamoa I le anga nuu ma soia le la o fa tala le lenga o mala malama o le fifiringa sa loko o le mea ngai pule ka nga kai le pule kasi ele pule foi se fai fe au le mele na o fifiringa a fai ele pule fa malo se le tua le tua tato who are you e ke sau e kau fosi pa so ia tau te o mai fa fe tanga te le upu le tua tulawa le fo wa yai ma ko fai fe au o sia o fai fe au ya o le tangata fa wino le tua ala unga ele ikasesi ai matua o le loto le langona ali ato inga a o mele tu te tau mai tu tamai tu lo wan tu tamai kama kiki le fa le nga mele mana me sa fai solo e na oferta te oi ele wasting a lot time te fa anga ton wa uma no tango explain le tu langa o lo le mala malama so I refuse a o ke fia mala malama that's your problem ale wo fa ya tu yes wo utalia ina ile temire nei ele to e fa malingi toto I do kar ko nga fa nga ile pe io na la foi le na wa la yo no tango ave ese mai ma vai ngol lupe foi va ese ai na nga la wa o ino foi ya wo tama fa le nganga a le meno to mo fai fa marino atu o le mala malama sa yai mo sa mo ai nga o ka mo do kala le o ngala le nga feri wa inga mai ilo ai le o sau ma mai na fisiri fa avare valia fa pena fe au si mai ia se ma se pe male pero veto if you want mala malama oi la tau na mo oi le umor mala malama ai pe o pongi sa fer wa il mala malama io la umor po le mala malama e fer wa il pongi sa ai la pongi sa e fer wa il mala malama Kalau tala na te vai atu le usora kiki po
ioi o mo ye mala mai na me ia faolina se nganga le ai o te sau maname o malele ia lau kama imele ngai fa mai o lo fa ku me kia na la e o mai le fola amato alo pe i lau kuspa ia ma her pe ke la ngai ia yengi si po inga muri e toi ioi ai o te tau sau fua i matou ngā luenga fui le longo pui ri maru le tunu ai no wa fetu ina ia fa malama so I'm with you in terms of application nowadays me nga kere o iloa ioi e kele o malama o lea e uma e ngai kaki koe kukufa akasia ile mau ile fa nganga re kai mine ngai wo ukalia o le fa maringi toto awai mafaianga ko agiu fa maringi ko tulo le fasiotangata mangamia but it all come down for ile lau mafkanga mavala kamale tua aso yeke kaulanga langa ingamia lenga ele fa pe i vai o ke uma enga saur fai pe ele ola fa va ai ela ku malau le isa pe ai apirkia mai io mai anu le yesu esa we kalesia fai le isa au lotu ma e focus le lau au lotu aso yete sa te fati a polo solo mai e wo fati oi ele ya ma sisi o matautia ma fia ina me alu le focus fai sa we kalesia ava ai maseve le leina ina tangata wa vatuele tua ye toi ai o te sa va ali melo ma emolo fia kam maku vo le lungo ye mea ma e sa o te five bo uma na alu fa leanga ia Maria ma me uma fa pena al katoliko e o so fai meo fai nga me ma meo nga me uma ia ale voa e o so mai meo tulango le nganu wali lunga nge me ke o so ai te wa o so e mangoto se me fu le tele ofia mangoto ia ola dalil na te vatu muli mo sia tali ia tasi ia ma fatu ai lo matasi fa so i fu tasi e va eva ku ngai ole au e va eva lai ole le o mo mia o i lungo tatu ma o tele inkarisi fo i ni au na me te tau fia au mai eu fata amatal te usanga amatana e ora fa vale mai mau me au mai lunga i se tele lar fa sala launa te tau so ia o so pe o i fai fe au o so ia o le e o te so mai fu o i te se fo le ke wa e afia tuaina me te tau so lo fa ia o le tali le na mo si tamititi atasi ma o tou e fa mole le to te va mai lunga tatu bokla o tuto au maia Toalua ma to fai mai o Tasi o se fai au se Aposetolo le a fai o se Aposetolo ya u ko keep it to yourself a o ia mal tau ya e mal tatu porkalami ele ni Aposetolo ia tu ainga tamiti la wasa fa pena io mai fai mai fiam tau tie lungo social media ya ole tala na fai atu ya male anga he tu mul fa alo ma uno fia ya ile ya tawa to be honest Tasi, I want you to know. They will offer to sa o ya toi. O ele si kaka sa fia ya embo ya fa sala fu ile piki fa pa urua isi mea. Ai pat so far ya me o ke fia ya oi. But ole no to mo fai e fa malama ku fu ile fa la o tele langa o kere fia nga me ke kango fo mai o ke mong ya. Ioi. ai on wanu la le wo va yetunga wa e tau fa sanga mai ma ya sorry ese se la tangata na tau so i mau mena ya alena ya ai fa manuia le tu i lo nganga fa le na te Laitiiti nga luenga le tu ele o nga fu ile umio ni taimi ino si hai o le to tele you're too young wona ino si Laitiiti o no na me ya lena o si ka mai kadia ku ngai faki a ko ilanga re o kele o ko ka ngo send mai please o tele to auto sending me ngai a to walo lofa fo ya Tasi auto sending me na vai ngai o tele ko inkalisi fo ya iname ya malanga nga fa alwalo